दुईटा भागे भाग करो ओजादे ने हुजिकी हंगनिंग से पॉलिटिकली अखोईगी ngसाईगी बांग्लादेश की प्रेक्षापट हाइरगदी अखोई कोमलगंज केंद्रिक नत्रगना मोलहुजार केंद्र हाय मोलहुजार जिला डिस्ट्रिक्ट मोलहुजार डिस्ट्रिक्ट लेरिबा हुजिकी बीएनपी बु ओरो अमलिक बु ओरो असिदैसिदा सुम मणिपुरी मुसलमान दगी लाए मिति पांदगी अखोई सुम थाना लेवल की हायतारे बा जिला लेवल सेक्रेटरी बा केनो ओइबा लाए असि केनो सि ngमक पैसे अच्छा ओजाने दिहारे मिति पांगन जनोगोने नेता ओइतारदी कोई मिति पांगी नेता नतेब सेजे माना केनो ओइरक्तोरी दुदि ओवरऑल पुनमकि ओइरक्तोइने अब से केनो रमदा हायसे अब केनो नेत्रोकुना बा सुसंग दुर्गापुर रमदा केनो ओइसे मोय ngसागे गारोना एमपी ओइरमबद माजे मोइदि एमपी ग्रासो ओइममिया ओया तो ओइ क्षेत्रे ngसागे पॉलिटिकली हुजिपुदि खरा चंगजल लय कि असिदि पॉलिटिकल कोई मिते सुंगा मिते पान न खरा हेले तो असिगी केनो सि कमाइना ओतिक्रम तो आम्रा की कोई बांग्लादेश की केनो न्याय खनम ngमदना तौरिबा नत्रगना कोइगी सोशल है ओइता एकटा किछिलो आगे एकटा अदु केनो मो ओइनदि लेनारमनि ओइता एकटा बाधा छिलो कि अदु की केनो दि लेइतने एखन केनो दा लाइक लाइसु तम होजि डीसी ओइबा जावरे वारी भारे सचिव लेवल दा लाए कि हमरा टेक्टिस दे पॉलिटिकल लेवल दा कोइगी केनो दगी हेंगत ngमदब ग्राम पर्याय बा यूनियन पर्याय दा फाउ दा कोइ यामना रिप्रेजेंट ओइना लेइबा ngमदबसि असिगी मरमसे करी नाय खानगे बो अखन ओइ बाधाटा की होय अतिक्रम करा जाय कमायना असिगी अपन मसि लांथोकना ओवरकम तो बजाय ओजा खजिना तकपिरम असिनी पॉलिटिकल व्यापार से आशाय हारी दुनी याकोगी पॉपुलेशन नंबर सी আমনা পুর হইবছিনা একই আলাদা যেমন এতে আমরা হিল ট্রেক্স সাম হইগি আলাদা অর্গানাইজেশন লাই আউদাকি গারিদাসু ময়মনসিংহী উনজিকি গাড়োগি এলাকা সুন্দর মহই না যেরকম মহইগি নিজস্ব অর্গানাইজেশন একই বিশেষ করে সিলেট দেখাংদে বা ভানুগাস অঞ্চল দলাইরিবা একই সি পপুলেশন ওয়াত পই কারণ না অত মেম্বার চেয়ারম্যান হওয়াই কই যেমন একই আদমপুর ইউনিয়ন রাশিদা নিজস্ব শক্তি দেখি চেয়ারম্যান হইব তার একই অনেক সময় দেখা গেছে কারিতা উনগেসু বিষ্ণুপ্রিয়া মিতেই পাঙ্গান ফুল গেসু সম্ভব না ময়না এক ওইগ্রাদি ময়টা ডিভিশন লাদি সম্ভব আদুনাত্রাদি সেই সম্ভব না আদুনা একই কি পলিটিক্যাল করিছি একই মহইগা পুন্না জাতীয় সংগঠন আয়দাই কইছো পার্টিসিপেশন তো দৌড়দনা একই যেমন ইয়াংসা হাইদুসিয়া উগরি একই উপজেলা লেভেল দা বা থানা লেভেল দা জেলা পর্যায় এমনকি ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় পর্যায় বিএনপি কি থানা লেভেল দা একই মিতেই পাঙ্গান মানিয়া গারিব আসি আউদগি ইসলামপুর দা মিতেই চেয়ারম্যান মোর মধু কন কোবদা খাই কেন কাও হে মামিং ইসলামপুর কি চেয়ারম্যান ওইরম সাং ওইরম মিয়াবা si kari ke mitai ke vote na pangan ke vote na to mitai pangan ke vote na ta si bagan ke vote auda ke mayang bangali ke vote loma ke aura ke ni ma sang na oiram me aba auda ke islampur da mitai pangan ke adompur te kichu na por ni ekoi ke kalarabil ke nurujjaman masu chairman ra oiram me aba asi jinsi ya koi karno mo mishi da na chapagin to ekoi political kare si ekoi मेन स्ट्रीम में कोई शो पार्टिसिपेशन तो उतना एडवांस तो माही यामना जरूरी कोई ना तो सोशल वर्क कोई तो सी मितेई पांगन की चौखट नबा या कोई जमन विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन लाई भाषा की आउदा की या कोई की নিজস্ব साहित्य की बांगाली खांदे बांग्ला भाषा दे खांदे मितेई रंद खांदे ऐसी की मूवमेंट से कोई सेपरेटली तो नहीं किंतु पॉलिटिकल मूवमेंट पॉलिटिकल करी से कोई কারিগা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে পূর্ণতা আসি না ইয়া কই কি কানা গদরা ইনখাল কারি না ইয়া কই কি কারি উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রা ওদিত কারি না বাঙালি কি ভোট না এই কই কি না তা কইতা না দেখা হুকম মাহিয়া দুনি দুনি हो जाइन हाने से कोई ngसागी जनगण केनोगी बृहत्तर केनो दुको चंगखेम बम चंगद्रायना खल्ले अब केने ngसाय कोई होय साहित्यगी अदोइदि कोई इसागी लोन की नाट की कल्चर की तबदुदि इसागी तवरे जखन हमरा पॉलिटिकली मुक्त रपदि एलाकागी ओइना अदुगैदि मागी पार्टी बा माई फिलोसफी माई दर्शन दुगी माई केनो दुगी मतुंगी चंगखेम बताय
ꯑꯗꯨꯒꯤ Jatiyo ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ Party da ꯖꯥꯇꯤꯌꯣ national party mai du da Jatiyo Party jo ama lai na maka bhul no no kari no hoy ni aduna no party level gi nꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯦ national porjayda suppose ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯑꯁꯣꯠꯇ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯀꯣꯟꯃꯣꯅꯥꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯂꯦꯠꯇꯒꯤ ꯑꯁꯨꯝ right ꯀꯩꯅꯣꯗꯣꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯙꯤꯔꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤ ꯇꯣ ꯏꯐꯥꯕꯦ unjiga ꯖꯥꯇꯤꯌꯣ kari porjayda dai su kulaura dara kari no vice chairman mitai ni Ranjita Sharma. ah ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯍꯦꯛꯇ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯐꯔꯦ ꯔꯤꯄꯣꯟ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯀꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯕ ꯔꯣꯛꯁꯣꯟꯒꯤ Hoy ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔශ්ꯅ ꯇꯧꯒꯦ Haidu. ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔශ්ꯅꯁꯤ ꯃꯃꯥꯗꯅꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯒꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯃ꯭ꯔꯤද්ධ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤ एक नंबर प्रश्न द्वितीय प्रश्न हाँ अखोई पीईङꯩꯗ ꯇꯥꯔꯝꯃꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩ ꯍꯨꯟꯅꯗꯅ ꯁꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡ ꯈꯣꯡꯗꯣꯡ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯅꯣꯇꯨꯟ ꯀꯣꯔꯦ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ মানে ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ পুনরায় ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯂꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤꯕ পুনরায় ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯗꯤꯟꯗꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔශ්ꯅꯗꯨ ꯑꯅꯤꯁꯤꯇꯪ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯃꯥꯗ si yak nahal first ya ki kari dane episode pa pratham porbo da yak hayo da karsu yaw kare asigi maramda jemon সংস্কৃতি total সংস্কৃতি da শুধু isei da tanate ya hoygi total সংস্কৃতি da opor সংস্কৃতি mapandagi fattava সংস্কৃতি apa pujalati problem na taw yang sa haydu yaw ri dunia manipur da yakoy musulman chalaga musulman ge apa culture audu aid urudi Hinduism changa aga Hinduism ge apaba culture do Miteism ga Mitei culture ga aid hoiradana aro su chawkhaluri adu ai gi oigrisi hana yakona na hawring eta nupi magi imungda nipana laikhanda phamaga yakona hawring du uhawrimi nipana nipa marse nupi marse isei saknaradna ahingdu bibinno isei khunung isei tanate atai kariso kawali audagi bibinno isei adum do sakladana ahingdu part tawrami audagi madugi karonna madu competition tawduna yakoigi idregasu oral culture ba sahitya ge chorcha du am oira meba isei si amomna phamlaga ekta semna saamya ba asem ba isei aire asi saklam ya ba do de yakoigi karinat tab de sahitya chorcha handai tawrak tab dinata madu hato eko collection tawduna I hobangam haude kanagumana I de autage ne kintu oral sahitya ge chorcha sidi nahite nate eko hanate ge shula ya aduna trekati sport takam dodna ma isei amar shemadana madugi marik chumna aduno sakpangangani adu madunga mibdunde yang harib nabu karini handage eko ge sahitya ge chorcha lai sahitya ge kariye do eko idna prakash tawbusi written forms mahili aikoigi kari oikrisi opo সংস্কৃতি changa krimi aiko nohong boda yak nahal hai boda yake fast kari du yawi drum unjik drum haire manil hauba kari emo purakle audagi yakoigi hana adum do isei siamnon saknaramba culture aikoigi kawali audagi khulang isei kunung isei adu sindu polligiti gumba kari gumba adu gumba leiram yabane audagi kasida agra idana madu yamna tawda shunungai rammi adu sindu abolupto hoitese kano opor সংস্কৃতি ma pandai pujala kase drum pujala kare unji onek na taraga hoto yak ekmoto je yake personal view ni nong khongdong da unji kam tawre hana kona kai da phallami imung da phallam audagi tamalla aga laikhanda phami unji kam dawre purjakta kam tawkre field da mapanda puthoga labukta sumangda karigumna chauna mando khallaga auda stage semaga auda koina phamangare audagi ai khoita na ta ba jagno ya koi ke musulman ge ekta ব্যাপার sule porda ge eta ব্যাপার laya si porda maintain to se faraz nei ko asi yak na hal hai budhi ya uri bonno atu ai koi culture porda karitana ta ba dhormyo karitana ta ya shayad dharmo su culture
या को सोशल दौरी को आजान लाउरगा मस्जिद चेली दो अदो को कल्चर मी म शीराय तारगा को जना जागी चली दो अदो को कल्चर ಅದು ಐಕೋಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೀವದು ಅದು ಐಕೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಪೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಂಗಕ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಮ್ತ ಹೋಗ್ರೆ ಆ ಮಪಾಂದ ಫಂಫಲ್ಲೆ ನಿಪಾನು ಪಿಪುನ್ನ ಫಮ್ಲೆ ಆ ಉದಗಿ ಡ್ರಾಮ್ ಚಾಲು ತ ಹೋಗ್ರೆ ಅಶಿದನಿ ಮಾಂಕ್ರಿಸಿ ಸಿ ಚೇಂಜ್ ತೌದನ ಪುರಾನ ಐಕೋಗಿ ಫಜಬ ಪೋತು ಪೂರ ಕ್ಲಬ್ ದಿ ಐಕೋಗಿ ಹಾನಗಿ ಆ ಇಸೈ ಕರಿದು ಪೂಜಲ್ಲ ಕೋ ತಾರವ್ದಿ ಐಕೋಗಿ সোশ্যাল ওয়ার্ক ತೌತ বিশেষ করে সমাজ সচেতন মে মাগে মাসি মই তুমি নলাইতদনা মই wangang batay motivate to batay audagi bibhinno seminar symposium to udna mai bujai batay audagi kharas out shunte jemon yai thaka tarak pada jemon yake ichamagi nohong bothokle auda yakna madu phajabadu samaj ta utlabdi samaj na su accept to rakani nahake am thorak pada ro sonarage machamasu म्हणजे चावरकली मोहगी nohong bada adu gumba phajabadu puraga samaj ta utlabdi adu su मीना करी तोरकना जे अनुकरण तोरकन अदुना आई कोई मादुन दोदना विभिन्न भावे सी मी वो मोटिवेट तो बा मी वो बुझाई बा सी फतवा पोदनी अपबदु थमसी अदु तौरबदी औदगी आई कोइना मादु एग्जीक्यूट तौरबदी इंशाल्लाह कोई चेंज लाक कनी हानागे अपवा या कोई कल्चर तो हमका पुनर्जीवित होइनी इंशाल्लाह jam nungai oja kono gi daragi ati kari kono lebi ati issue lebi atam hayu na ja da thieng oja gi su chum matam du keno le ben oja da last amasung repon gi keno du oina oja na last oina hai tare ba ai gi mage de jam ko thagat li ngasi gi mifam keno si ga lecture si gi oja na matam bibi bagi tam roshona su lae yamna koi gi keno si ga di yamna mam pe hai tare mamon leiba keno moni ana khalli koi moni primero gi oina di ओजाना कंक्लूजन होइना रिमार्क रिपोर्ट की केनो तो मखादा अखोगी इसेंग सेंग ना हाइबदा कोरोनियो हाइतारे अखोगी ओजा लाइक्सु के पाबा द हिस्ट्री इशू के तो मपान से थबक तरपनिना अखोई होय मणिपुरी संस्कृति बा मणिपुरी मुस्लिम संस्कृति ngaक na leina कोई बांग्लादेश की इशू नागरिक अमनी ओटाव जेनो हमरा ना होल अदुसु कोई काउथोको फते कोई इसा मिते इमुंदा जाउजाबा केनो तरोगासु আমরা আইনগতভাবে এবং একজন নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশ কিছু কেন মানে নাগরিকী কর্তব্যময় নাগরিকী অধিকার যাতানা কই খাংবা আদুগি মতুংিনা কই মাগি চন্ধনবা হাইতারে sai ina political action নাগরিক অধিকার মিসা ভোট পিবা তানা তা এই জু মায়াম ভোট ফাংদবা হনানবা হনবা ngambagi ইহৌ দু প্রকম ওলা আতে করি করোনি আমাদের করি তবম থই করি তৌরগদি ফানি হাইব अदु ओजा खा सु ताकबिरमु मायाम अखोई चिनाउसिंग हौगुलैब नाहारमसिंग नसु खरा खंगौनबा ताबिरिबा केनो मायाम सिंग नसु खरा खंगौनबा ओजाना खरा ngasiगी matamji tangna phangbalina ओजाना सुम खरा हाबिरमु केनो लोरपदा अदुगा अमुकसु एखोई थागा ओजागी ममन लेरमो तम पिपि होगी तम अदु हाइबा मांगदे या একটা एग्जांपल বিশেষ করে আশাই ইয়াকগে আইকিবা সাহিত্য চর্চা খাংদে ইবগি ওয়াসি সিএngो Islamic Foundation है ना बांग्लादेश का organization हम ले जावा government की तो Islamic Foundation ना मस्जिद भित्तिक मक्तब चालू तो वो की program हमल अदो आई कोई ताना रे आई कोई मनुम दादू पे हम ना मधु की मक्तब पर तो लेता communicate तो हम दब तो आई कोई खरा ताना रगा आई कोई decision लाउरे ये आई कोई महिमा या कोई try तो नहीं एंगे आई कोई 20-22 टा मस्जिद ले तो प्रत्येकটা মসজিদ আদমদাদ মক্তব বলে তুমি আমার বেকার আমাকে সমস্যা বেকার সমস্যা যো দূর হইরে মা 5-6 হাজার টাকা ময়ন বেতন পি আদো দে মাগে মাদুম শু হইরে আও দেখি এককি আরবি তাকপা দু শু একই মসজিদ কো দেখি চালু তৌরবদি মাদু শু নাও মাইদু বলারি সোলাল বগে একটা স্কোপ হই আদো একই মাদু তানারা গাই কই আহল খরা ডাক্তার কায়ুম সাহেব ইয়া আও দেখি একই গে অর্গানাইজেশন লাইরি মগি মোহইগি গপ তানারা গাই কই करिता हुआ ड्राफ्ट हम तो एप्लीकेशन ड्राफ्ट तो रदना कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी की सिग्नेचर कोई खर पीरगा कोई पूतन चलावा डॉक्टर कायूम साहब ने याक ने कोई अनि होम कोई प्रथम दा जला पड़ जाय जलियावन इस्लामिक फाउंडेशन के जला के डीडीआई रे तो मांगों दे चले तो चलागा मा खजी
yakoy kari si khangi abo mitay pangal layay bosi khar di khangaga ajana khangda তোমাকে সুম হাই না বোধকি yakoy si amna kari ni asha hai du ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী নি ব্যাকওয়ার্ড নি মাঙ্গন দে আরো শুটলা ভাই কই ব্যাকওয়ার্ড নি গভর্নমেন্ট কি হেল্প ছাড়া আই কই সি yakoy কি আরবি তাম্বা খাং দে yakoy কি ধর্মীয় শিক্ষা তাম্বা খাং দে সি গভর্নমেন্ট কি ছাড়া আই কই ব্যাকওয়ার্ড নি নাই কই নিজে আঙ্গাম দে নয় না হেল্প উদ্যোগ দি আসি তোরে একটু মাবু বুঝাই বোধ কি এক পর্যায়ে এক না একই মণিপুরি মুসলমানদের ইতিবৃত্ত মাদু পীরে মাঙ্গন মাদু পীর বোধ কি মাদু উরাগা যে চেঞ্জ তুনে repeatedly fangiabo awdege mana shesh porondo hayran hoy amto yak na hoy de 20-22 khan hayre si yak na ngamon aduna no hoy ঢাকা চটনা ইসলামী কারিগে জিকি ফাউন্ডেশন কে মহাপরিচালক যদি লাই হিদরে হামদো তো মাক কা যোগাযোগ তো মাঙ্গন থেকে ইদম পুরো মধ্যে সম্ভব নেই aduna trati ওয়ানি hayre তো ডাক্তার কায়ুম সাহেব নাই কই মাই চল গিয়া বাত আদা চলাগা মাক ঢাকা के महापरिचालक तो पांगन न्याय बसी लाइए बसी मासिलु खंदा पांगन मणिपुरी मुस्लिम एटा मुस्लिम एथनिक ग्रुप हम लाई ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী हम लाई जे मादुसुमा खंग तो मांगन दे आई बय एक 5-6 खान बय माहोद पीर ना माहोद करितोरा ऑफिस द पीरे माहोद के महापरिचालक पीरे मा आई खोबो फंपल लगा मा कांगथोक तो लारि तो सोल बाउ आउद के मा करितोरा मथंग मगे चलु बोदा मा पॉजिटिव होई हिरमे Pidawya da kari dairagle jala porjay dairagle noy inquiry tawraga noy moy gi kari si moktob center si piwad adu iraga sidagi todonto tawre chhatro সংখ্যা moy gi limitation kallai awdagi masjid amage nakara suyate adu do moy sidagi inquiry tawraga ya masjid tarar moktob hoya asia larik tu yana hari dosaya ko hay na ki dul larik ibogi si necessity si एक 2 घंटा 3 घंटा माबो बुझाई रगा या कोई सी मुस्लिम एथनिक ग्रुप नी आई कोई यामना चत्थ जाति नी बुझाई रदना मो किंतु लारिक तुम पीरेगा लारिक तुम सोलगा मथंग जाऊ दुमा पॉजिटिव होइता मा अदुने इबशी আমনা দরকার নেই এগো কি আত্মপরিচয় সি সু ইরাগা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ইরাগা কারি তরফদি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কি দৃষ্টি বা গভর্নমেন্ট কি দৃষ্টি এই কই পুরো কুঙ্গাংমানি আদু Masima ya sa haibodi au kidra tu get tore misi example amana ka na munji ya koi si koi si বাস্তব ni koi missing wat ho jate ni manipur de manipur ki duna alada ni ade india da lai tu kari dasu manipur da dit ya koi mite pa lai tu more than 3 lakh assam da pray 1 lakh ni lai ribo ade ki tripura da diwali adore so moy link laine aba manipur ga assam gai ko na bichhinno ne mani moy di chau khada I ko corporation ne adu audagi moy kasar ga ti ibu su mitei saitto khang de kari kan mitei saitto do moy am improve adu ai koi su adu ai kon prothom hoto bangla na subida bangla da tauso temo ekai saram ma aya ke hisab to de mitei saitto dagi मागे लेखालेखी बांग्लादेश आरो इम्प्रूव होइबा लाइन खाली जो आदुन तोर दना कोई स्टार्ट तोसी अशी একটা एग्जांपल নাই ভাই কো মাগদা একে সারামদা লাই বীরমঙ্গল লাই কারিদা ত্রিপুরাদা আদু মহইবু একটা কারি হিসাব তো তোর গাই কই স্টার্ট তোসি ইনশাআল্লাহ ইবা হরবদি জাগা মানি খারখারি ইবদু হায় আবা যেমন না মা ইয়া কই কি সাংবাদিকতা খারখারতা হই তো মাগে বাংলা ভাষা খুব দুর্বল না আবা যেমন দা মেসেঞ্জার তো থারা আগে এক মাগো কারেকশন তো বি ধান রাখতে গম কি দরে 100 পেস হই গ্রামিনা আদু আদুন তো দনে ইয়া কই আমনা আমাবুসু ইন্সপিরেশন আমনা তাওরাগা কারি দাওরাগা ইস্টা কারি ইরাগা মাদু ahoy আমাবুসু যেমন রোশনারায় কবিতা ইরি মাঙ্গন তো থারাগা মতন কারি তো আদুন তো আমানি সিধা খাইতন সাজেশন দো সিধা শিও এরাগা শিগো ভাষা বা শিগি ওয়ার্ড ব্যবহার তাওরাগা si tal lo dege haudana kari rakto chondo miligni adu gombo manasu khaitang advice tawrabdi aro su phagani adu na nauna i mai diang hari bnu moi agwere kodai jab sonara bashi de kang de ate i bo de kang de adu na kari tawrabdi yang khallaga adu inspiration moi phangani utsahito hoigani adu na ya koi i botai chakap potai audagi ai koi gi samaj ki chakna boida makta ya koi unity लई होता है ঐক্যবদ্ধ হই होता है ওদের কি তা না होता
counseling to ta aduga akhoi chakhatpagi lamphida amato isi punna khong thangmina si udagi tanasi asi haina yak nai maidalo hadira jam nungai de oda kanogi asigi matang sida aina wa matang hapchaning bahai bu khoi manipuri mirror.com aina khoina sagali ba platform ase ji ojana haibiri ba kanogi khoi kano to riba ithok isinda thawai changmari ba I bagi skill ama I ba si natural instinct ama chang natural instinct leba kangusing akoina platform asiga ai amuka hanna haijage akoi platform asiga jawbiu akoina communicate tawjerakani tanja da akoigi tanja akoigi kano oina I akoigi maikei tigi manipuri mirror ki maikei tigi electronic magazine form ge plan lejei akoigi manipurimirror.com siga akoi sahitya gi lamai lejei arts ki lamai lejei kavita shaireng wareng na chingba na tragal ate sahitya ki machak me akoi thangat pagi kudong chawa akoina thamjari mashi malem gi mafam khuding makka leiba mitei khangde mitei pangan khangde kanogi puna magna mashi ai ngasi gi kano sigi khudong chaba se lauraga haija ke mayam da khudi dum participate to biu ai akoi gi market gi singa mi mai akoi na communicate to jer kan amuka hana ojabu thagat che ngasi gi lecture series ki ani shuba lecture series ki ani shuba tangka ki aroiba amasung aroiba tangka ki kan tangka kano sid matam se akoi losin bagi tanjadu lojage dara promote te pari haibing ba amtanga haidu I chodokpa later thank you thagache amuka muk siga ngasi yengbiriba amasung ngasai chu hai he roshonara koi oja samat matam pe hata isagi yamna mamandere matam kai thokpi duna koi siga hangtang ore su laaga khana ne na ba agi kudong chaw spi basi so sina lo bena te koi ngasi gi si asida lo senjara ga su tung de su matang koi khong oja oja sum dak segani masung koi asiga lo na koi bangla version hai tar koi bengali me ki su jaw bani na koi matang na bangla gi su tongan koi kena tom kena di bangali sing na su oja na hai do sagi dari ki kena to su na koi su na recording to na thamma gi bangla da su oi ngasi gi to su na tap chabi manipuri musulman ba meti pangasi kamaina Bangladesh la pa de kamaina meti pangan gi jonogusti kamaina oira ki bo oi ki keno se peta keno si Bangladesh koi so na to jagani adugi kena du tawraga amathang da koi Bangladesh ta na te Assam da Tripura da leiba Bengal sing su yengba yana ba adu mapan da leiba payam su yengba yana ba ki khongjaw du koi so na thamjagani aduga loina na oja da so ina haning isina akoi sigata na te oja oi mayam phamba da su ammo kena to da su tinaba phamina matam da su akoi gi inausing ahan naman mayam da su sum haibiu koi jati ngakpa imalon adagi isagi nat masung akoi Bangladesh ki oiba tabung to ko keno sing su koi mayam tanna sum dawsen si aboba sama sama se mada mayam gi mathau tai adu oja oni soja nu sing bigan ya khalli du haraga igi wona ni ngasi gi da sum besin da ngi ko thank you dara amuka hana adoi batang ka koina mayam gi ofam da jingbiriba mayam bo kai manipuri mirogi mai kai de han thagache amasung asuki ba matam suki be da mak to bimal khangan jari mathang koina chathari ba lecture series ki mathang kano asida mayam masum meeting thambiu manipuri mirror ki YouTube channel da koi gi video puno phambigani lecture series ki video puno koi loina chathari ba interview series ki ate video mayam koi gi manipuri mirror gi YouTube channel da subscribe to view amasung tatana browse to view manipurimirror.com paulo view amasung manipurimirror.com da thangaliba koi gi machak puna video da gi hauna ate machak ke event ke thangaliba si mayam chang naina adum changna pabiu amasung contribute to view hairaga masigi wafam acha thamjaraga amasung oja Muhammad Abdul Samad ojabu tasengna thagat paga loina na khurumjabaga loina na masigi Manipuri Mirror gi lecture series ki tangka gashi tanja asida losin jaragi thank you oja thank you ite rosonara busu thank you